Ovdje imamo vodu za dobro jutro. I upravo sam iscedila 2 narandže i 1 mandarinu. Nisam jela puno. Nisam još našla dobar kvalitet citrusa ovdje, tako da ono što sam našla u kući samo. Jutarnja doza vitamina. Da li da idem sa jadijem jutarnju šetnju, jogging? Do sad je padala kiša, pa ne znam. Ali mislim da je stala. Ako još uvijek pada, onda idem u teretanu. Use this, just action. Ovo je Edijeva prva šetnja posle skoro 2 mjeseca. Baš je uzbuđen. Jer nikoga ne šeta kad ja nisam ovdje, nisam bila ovdje. Skoro 2 mjeseca. Nije toliko hladno koliko sam mislila da će biti. Možda ima čak i 5 stepeni. Ovdje nikad nikog ne vidite da trči se mene ili Miloša kad je ovdje. Zato je teško motivisati sebe da izađete napolje, da trčite, da vozite Paris bilo šta, jer ne vidite nikoga oko vas ko to radi. A rekli smo, nema izgovora. Da li je zima, da li je leto. Izađite napolje i ispumpajte svoj limfni sistem. To je vrlo bitan deo zdravlja. Ovdje kreće noćna mora. Ova uzbrdica uvijek me ubije. Možda mi izgleda strmo, ali poprilično strmo. Mislim da ću stati sad ovdje jer gore ide još više uzbrdo, a nisam trčala, pa možda trčala 2 put posljednjih 2 mjeseca, tako da neću sada da se preopteretim i onda nikad više ne idem da trčim. Znači, čeka mene da krenemo. Idemo nastaviti. Doručak isti kao jučer ručak, 4 smrznute banane, 4 obične banane i rogač. I ne zaboravite da radite neko istezanje kad se vratite sa trčanja ili koje god vežbe da radite. Da počnemo. Prvo istezanje, stavimo noge ovako dole, odnosno presavijemo noge. I osjećate da butimo stezanje. Za ručak imamo kuvano povrće, domaći hlebčići, nešto je ostalo od večere i zelena salata. Hlebčići su napravljeni od speltinog, raženog i heljenog brašna. Išla sam u shopping do pijace i zdrave hrane i ovo što imamo. Imamo banane, 2 kg narandži, jabuke, 6 kutija ovih urbi, heljda rezanac, testenina od heljde i ovaj posljednji krem. Da li je neko probao do sada? Ja sam probala i znači identično je kao običan, kao normalan Eurokrem. Ko nije probao, a ne može da bude vegan samo zbog ovakvih poslastica, eto, postoji za mene i za to. Jabuka. Ovo ne jedemo kao užinu. Jabuka i voće za užinu u kojem se jede nešto slatko. Ovo će da koristimo sutra za palačinke. Hi, this is Raw Vegan Adventure on YouTube. Make sure you turn up and eat your potatoes. Za večer imamo testeninu za povrće i sos kukurajza koju sam spremila. Za salatu izvinjavam
se na svetlo, ali mobilni